Massaj arkaсын kasıp atırmız. Tarap жатыр. Tarap, kasıp, kıyma. Bunday olsun ben. Bunlarda айтатын тіл жоқ. Iya, kası dep de aytpayt mını. Süysünüp turganын karasaңыз. Mına jerdegi buka ketti. 3 buka kaldı. Bugün kay gün? 14 mü? 15'i. 40 gün boldu. Buka orada kılap jatkanımızga. Пәленбай жем жеді, ой. Күніне 10 килограмм ойлаңыздар. Әр бұқа. Күніне сонда үшеуі 30 килограммнан жеп отырады күніне. Қарасаңыздар, сүйсініп, қозғалмай тұр, көрдіңіздер ме?